Kayo ni, kung nakakadiri karon, naka-follow, naka-engage, o pirmi ka paminaw, congratulations. Dili tanan maabot dinhi. Og dili po tanan magpabilin. Kay real talk ta ha. Kani nga page dili ni para sa tanan. Para ni sa mga tao nga seryoso sa ilang goals. Seryoso sa ilang damgo. Og seryoso sa pag-ayo sa ilang kaugalingon. Ang akong gi-content diri dili ni panglingaw-lingaw lang. Seryoso ni. Kay ang kinabuhi seryoso man. Og ang progress dili accident. Choice na siya nga ginabuhat kada adlaw. Maong kung nakakadiri karon og member ka sa Ka-Journey Tribe, proud kay ko nimo. Pasabot na, andam ka mo level up. Andam ka mo tan-aw sa imong kaugalingon og moingon. Pwede pa ko mahimong mas maayo. Og kung naminaw ka ani karon, klaro kayo ang mensahe. Gusto ka og progress. Dili lang likes, dili lang inspiration, kundi tinuod nga growth. Padayon ta. Push, push, push yourself. Follow this page kung gusto ka og progress sa imong kaugalingon. See you, Ka-Journey.